Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен базар хабар. Сіздерге бүгін көзгөн мал базарына реалды балар біліп береміз. Бүгін воскресенье туғандар, 11 февраль. Сіздер болса біз менен болдың. Ағалар, ежелер, байкелер. Барыңыздар, bir шул үйді қараған бармақшаны басып қойабыз. Қаншадан болды дос торпақтар? Урғача? Урғач торпақтар 24-тен болып тұр. Лайктарды басып каналға подписаться қылып өтіп қойабыз. Экранда атайын көрініп шықты сіздерге. Қандай қатталып, қандай лайк басып. Алам жылқы, машина, мал қой сатам десеңіздер реклама деп номер тұрады. Қайрылсаңыздар болады. Анда месе біз баштадық. Қаншадан болды аға торпақтар? Қанша? 104. Еркек екен. 6-сы 104 болып тұр. Қанша болды аға? Қаншадан болды аға мына торпақтар? Қанша болды аға торпақ? 23 мың бұл ұрғач торпақ екен. 23 мың екен. Қанша дейді? 23,5 мың сом болып тұр. Ол ұрғач торпақ. 23,5 дейді. 23,5 болды. 25,5 екен. Мына бұл отырған торпақтар қаншадан болды? Бұл отырғандар қаншадан болды ақшасы? Мына 17 болды. 22 болды. Мына 17. Нарғынсыз 22. 17 мыңға базарда торпақ бар екен де дағына ма? 13 мыңға да бар екен. Ұрғач екен. Арзандап қаптыр бейді базар. Мен еткіз керек кетсілік, Сұра бере береміз. Қанша болды? 44,5. 44,5 еркек. Торпақ 1 жашқа чейінке. Біз мұна кейінкілерінде сұрап бере береміз сіздерге. 45 бака? 45 еркек. Олда. Ава сағын үй қанша болды? 106. Баласы қанша еркек ұрғашы? Еркек. 106 мен. Қаншаншы туыш екен? 3-ші туыш. Бұйырсын ава. 106 мың сом болып тұр. Сағын ұйлар өз. Негізі сағын ұйлар жақша алдады. Қанша болды? Досым? 80? 80 мың сом болып тұр. Ұрғач кен баласы. Біз сіздерге сұрай береміз. Сіздер лайктарды аяғыстан басыңыздар. Туғандар баспай тасыздар. Жалқолық қылбайыз. Қанша болды ака? 55 мың сом болып тұр. Бұна жан. Қанша болды ака? Ұрғача? 25 мың сом болып тұр шыл ұрғаштар. Қоқ. Қанша болды ака құна жан? Не телевизорға шығады? Ава телевизорға шығады, ютубқа шығады. Ава қой қанша болды сойыш? 10.800 болып тұр сойыш. Бұл жақта құна жан қанша болды ака? 30.500 болды. 30.500 болып тұр. Болып тұр әже, 30.500 дейді. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулмандар. Мындан бир нече күн мурун сиздерден ушу баламдын чет өлкөдө боло турган операциясына жардам сурап кайрылган элем. Азыркы учурда 596 миң сом акча чогулду. Биз 4 күндөн кийин чет өлкөгө учуп кетмекчибиз, ошондуктан жетпеген жагына да бир аз жардам кылып койсоңуздар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Дагы бизге ушу 400 миң акча каражаты керектелүүдө, мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды албастан ушу балама салымыңыздарды кошуп койсоңуздар. Ошол учурда ушу баламдын башында аппараты бар, отура албайт, баса албайт, сүйлөй албайт. Балам ушу Мухаммад 2 жашта. Мен дагы баламдын эл катары басып кетишин каалайм. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Мерде Мбанк бар, кымбат деп чыгат. Ошого о деньги дагы бар, эдин сагып салсаңыздар да болот. Сбербанктан салам дегендерге Шайырбек деп чыгат. Бардык реквизиттер өзүмө караштуу, бардык акча немелер өзүм колума келип түшөт. Ушу баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Берген садакаңыздарга бизге канча берген болсоңуздар, Аллах таалам сиздерге миң эселеп берсин. Портер төшөктөр 700 дейт, 300 сомго бериңдер соодалаштар. Тугандар, лайктарды басып турабыз. Канча болду кам? 30дан ұрғач, 30 миң сомдан болды. Bir erkek bir ұрғач. Еркегі қанша болды? 29 миң сом болды. Жақшы. Қанша болды кам? 28 миң сом болып тұр бұл. Ұрғачы.
Biz ulantıra berебиz. Sağa qancha oldu ava? 115 mi? Qanchachı balası ki? 4-cü balası urgaçı 115 ming so'm. Negiz başыңızlar o'rib ketadi bu жерде baqirib surab. Rossiyada migrant aygalar barыңızlar выходной bugun выходнойда ko'rib жатқан болсаңыздар, bir like'larni basib ketingizlar. Qancha oldu aka? Qancha oldu? 20,5. Urgacha yaxshi arzon olibsiz. Arzan sattım da arzan aldım. Arzon sattım, arzon aldım deb 20,5 ming so'm. Urgaç torpoq. Qancha oldu do'stim? 42 ming. Erkek. 42 ming so'm. Bunaqancha qancha oldu do'st? 38 ming so'm. Uy qancha oldu ava? Qancha qilishdi? 105 ming so'mga sotibdir bo'z uydi. Aqirabsizda ejeni tushirib to'shogini. Ochpaytda bitta qochoyda. Qancha oldu do'stim? Satılmadı deydi. YouTube'ga tartda muka ming var. Şey bu torpoq qanchada o'tasizmi o'zi? 30 kam var tugan. 30 kam var. Erkek mi? Erkek o. Liboy mal demeveradi ha? Mal deme. 30 kam var deydi. Hepsi kozur balık gibi. Ha. Qancha oldu so'liq? 13. 13 ming so'm bo'libdir. Ava qunajin qancha oldu? 53 ming. Bo'z bu? Boş. Bo'z qunajin 53 ming so'm bo'libdir. Şul жерде bilinadi-da, real dubalarcha. Ondan onu torpaq qarmab turgan qo'ysang, уже nar jaqdan уже alып satarlari baştaladi-da. Bu jaqdan alınğanı tazası bilinadi senaları. Şonu biz tuğanlarga bilip bereriz. Qancha oldu? Aka? 9. Qancha? 89 ming so'm bo'libdi. Balası men. Biz ulantırırız. Doğanlar. Koyup like'larni basıp podpisatsiya qilib turingizlar. No. Qancha oldu qunajin? 47. 47 ming so'm. Zo'r. Bu yoqda uylar. Qanchadan oldu aka? Qunajinlar. 53 ming. Bildirib sizlarga doğanlar. Qancha oldu aka torpoq? 22 ming. Urgachi. Bu yoqda erkek torpoqlar keldi. Yaxshi terilgan torpoqlar ekan bular. Erkeklar bari bosh oldi, arqa yaxshi. Surayga ketamiz senalarni sizlarga. Qanchadan bo'lib qoldi aka? 46,5, 41,5. Şundan değil. Erkek torpoqlar tuğanlar. Özbekistan emelere ketedi şular. Onu çizikten nar jaq ötkende al satarlar başlaladı da al jaqda. Bu yoqda real bu. Bu jaqda real dubalar. Negizi qishында bari uyda bekar bo'lib, alып satar basib ketayotgan bozorda tuğanlar. Deyqan bilmeyim. 10 alıp satar, 10 adam bolsa şonu 8 alıp satar. Uzakta dağın geledi. Erkek torpoqlar. Qanchadan bo'ldi aka? 50'den. Zo'r olibsiz ama. 50 ming so'mdan deydi erkek torpoqlar. Aka qanchadan bo'ldi? Qancha? 48'den mi? 53, nargınsı 50 ming. Sizinki çava? 40'dan oldu. 40'dan ne? Kadret. Bu çaka? 286 oldu. Ha, 286 ming bolup dur. Ne oluyor ki? 286 ming deyik. Sizler için videonu kövraq qilish harakat qilamiz, minutasın. Qanchadan bo'ldi? 83 ming so'mdan bo'ldi. Şu. Alıp satarlardan so'rab ko'ramiz o'g'anda. Qanchadan aka torpoqlar? Torpoqlar 40 mingdan. 40 ming so'mdan.
Барыш торпоктор. Мен айткандай тугандар, айтып көрүп турасыздар, мына сызыктан өтсөңүздөр болду. Канчадан болду, досум? 50? 52 000 сомдон эркек торпоктор. Булар 35тен дейт, эркектер.